Rucini rwa thaa 9:30 niguo maabithaa a komiconi ya EACC mahithukire Uria wari ngabana Evans Kidero gwake mucii, we Uria wari munene wa aruti a wira a kaunti ya Nairobi George Wainaina, kanjura Paul Mutungi hamwe na maabithaa angi 15 a aria yari kanju ya Nairobi magikuirwo kunyita itemi thiini wa ungumania wa shilingi mirioni 68. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma alikuwa amesema kwamba wamemaliza uchunguzi wao na kwamba amepeana idhini kwamba Evans Kidero na wale washukiwa wengine wapelekwe mahakamani leo. Kuringana na EACC na wabici ya munene wa thitango cia muingi, maabithaa ya mahuthirire abithaa wa kambuni ya mawakiri ya Wachira Mwangi gwetha mawakiri ya kurugamirira kanju cira-ini wigie mugunda wa cukuru wa muthingi wa Mariakani na kambuni ya maigirira ya Chavi, o riri mugunda ucio utari wagia na cira, shilingi mirioni 10 ikirihwo mwaka-ini wa 2011 na ingi mirioni 58 ikirihwo mwaka-ini wa 2014. Governor Evans Kidero ti mugeni na wabici cia komiconi ya kuhurana na ungumania EACC na ona thengia ya thitango iria ihaririirio ni murugamiriri wa thitango cia muingi imwigie, mawakiri yake makinyiriria ati ni kunyamario aranyamario ni honge cigire cia thirikari. Tulipokuja hapa tulisomewa mashtaka karibu saa 4 asubuhi na ilikuwa ni tarajio letu kwamba tungelipelekwa kotini kabla ya saa 7, lakini unaona saa hii inaelekea saa 8 na hatujapewa mwongozo wowote kuhusu chochote ambacho kinatakana kifanyike baada ya mashtaka kusomewa kwa wale washukiwa. Kuona maabithaa ya Atandatu matina kinyo igoti-ini riu mekuhingirwo ceceni ya borithi ya Kilimani nginyagia Jumatatu giukite riri ruhonge rwa EACC rurethana na kenda aria matari maraikio ngono hamwe na o mubunge wa Nyakach Joshua Aduma uria hindi yo ari wakiri wa thirikari ya kaunti ya Nairobi. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.